Ay na, nakaringkay magaya may. Masayat at adda ka. Apay mo't napnapanam nga bigbigat. Inuna ampay dagiti manok na timpwakan. Ay na, apo bakit? Dayta ka manay, nagungot-ungot ka manay ne. Napangkugurod binisita na Uncle Berto bakit? Kung mo binisita, tama kain inom ka manay. Ay na, apo bakit? Agsak-sakit gayam na Uncle Berto. Iso nga napang ko binisita. Apo kikaarak na siguro Ay daytan. na, apo bakit haan ta? Di makal da jay gurong na bakit ta? Idi na bartek ka now. Napan na kinugtakog taran. Abam datay dakil nga bunton. Yan ti abay ti mangga di sango da. Ay na, napan na kano kinugtakog taran bakit eh? Gagapo kami. Ay kay, so siguro tinagipapasa na ti pungtot na. Ay kay, di Okay. makal datay saka na. Ay kasjay? Kawain na. Talaga? Isungahan nga makapag na bakit eh. Oh. Panmuntumog kitan. Kinuan niya mo't ati nakanak eh. Amo na mo, nga dati agbanbantay nga ansisay, di jay gabuntaon na. Ay sos. Nakatakdak ka lang ka nga takti. Mamati ka mati kastamay. Ay naapo Ay, bakit? Agpaypaysaw. Tanay, amom niyan ti Rusa. Ah, tinupraan na dadi nga bunton idi bakit? Namom tinapasamat king kwa na. Di makal jay subasob na bakit? Ay napula kay. Kachichismis na lang dayta. Kabasulan man dayta nga bunton. Ay naapo agpaypay subakit. May sapay. Taano mamati ka. Amom na Uncle Pidraw. Pinadas na nga kalyain dadi nga bunton idi bakit? Anya tinapasamat king kwa na. Di makal dagi jay takyag na bakit? Jay? Ay na iso nga mamati ak bakit nga addat agbanbantay nga ansisate DJ nga buntaw na. Ay, kasjay? Talaga? Amin nga babasi, garod ka Ay dumakay. kawin na bakit na bumalas na DJ ansisate nga agbanbantay. Oh, talaga? Agpay sa daday. Panay nagkaman daday, kaman isbuan di bunton. Panay nagkaman daday, kaman isbuan di bunton.